Na hian in Zohmun higher secondary school le high school kan oma Zohmun pastor bill ke trip conference kan mang zo kan hong tur ni chuan hei mchiampa sai love speaker thanlak puina sa hle maya tuna mi hi kanom na hi Zohmun high school got ani class 10 0 light 10 ni tuna thalak pui to te hi chuan tuna hian 11 in thanlak pui le dona anuam hle maya kam voin hun mang hi hemi zo hian vaitin kan lapam le dona thutna hanin chu ani tuna hian ani uniform hin al khop mai home mission how uniform ne ang renga ti chuan ko zola hian ei thala pui le tu dang anin tar le thut maya sota som puite le urin oma pon thua puite le urin oman thua ti chuan tuna hian hei photo session Thawn ni na Zohmun high school 12 zola tuna hian class 11 thla an lak pui le don ani ama po khu phur vat khop maya amoita cameraman lam te pon in ring to khop maya plastic smile po travio mai tuna class 12 in hung berami tuna hian kan photo session hung ber tur class 12 in an le dona unau pa hi pathian en soi moi hle maya sira hian hen thu maya hi nakina YouTube pa kan la upload le turania tihan photo session kan lamang ani tuna hian mingten han sign tir le ri kanan nga ka emi zo hian photo session sarinan remvela an moi don hle mai tuna hin class 12 phone nen mit le chi ani heta hian sarten oma staff ho ate in sarte ho chu sarten tun hin thalak pui le don ani tuna hian Zohmun high school le higher staff te nom don hle maya ang kalle na tur poi vai tinati hian dam lo kan le tu kan la ne tuna hian kan miss te le kan sarten la pui le dona ai sarma ro te hote an phea ni ke chipi shoi tu te ni hala pu joseph te hey staff in company high school le higher section staff ten ni to na mi kan zirtir tu te ho en khan lak puya e ta ngil do hakin kan tin venge plastic ole ti khan an sowa an vain tuna hian an vain an lak pui do ni asira thu te po hatil theive ani khang kha vai lak tur mami te khang student ho ka bakal vero avain bakal role abi kom to lawa vai lak tur he hun hung ber ni to dona kal turin lo mem adu ani hei tikhan kam photo session chu azota lama hian tlar nge khuk maya hi kan motor Canada Bolero urin oma. Yes.
Uri naman le puite ah. Ole, tu na hem autograph. Sign tira. Signature. Tunha. Tepo ka ang tae. Sign mo mala. Uy kan intolo may daw naman le. Kan tideu ani. Kan kal na tulam akan min lein. Tiro mok siya. Kal alat ya alat. Boya. Athan le le. Nó ra mà khai nghe một tỷ đàn lệ bụi té khai cho cần mất tổ lỗ ngã tiệt. Na peng don. Cần peng don ba cả cần có ngài hiến mà mình sẽ khát lại tua về ta thiếu quy cần cho hình nát biết nào mà. Tụi này hiện signature. Phải dùng sung Ala là. kami khatok sila. Le. Le. Aku tu analu tu orang nak kira. Ome.